Aphela nemngani lapha wangiyeka itimbo teqatheka wadlala ngami nje. Wena ngithi ngisicela sibeke pregnancy ngabe ngitshela ukuthi una2 months pregnant. Yabona kamfini. Angala. But ke kuhle lebengakwena ngoba phela ngose umfakile wena. Nami sengiva ngazuthi I feel like dansa ngamanye. You see? Sahamba ke wangiyenga ke naye wathi. You felt gangsta nale wakangshada Wangangshada ke ngaphinze ngabuya base. Nyalo njani safune kufakwa. Angifune kufakwa nyalo ngifuna umuntu lento othi thizela ngisizwe ngini. You're so funny. Mawumuhle fana. Ngiyabona. Hawu no Nkosi yami maye ngiyajabula ukuthi sigcine satana. And inhloso yami ukuthi sigcine sishadile njengoba ubona nje ukuthi umcebo sowuvela ukhona asihambe ngetinyawo. Yakho imoto ngemonke lona sinemabhizinisi phela mina. Hawu Nkosi yami sithanda sami ngiyabonga. Maye mina Nkosi yami. Uyawumekele lokukhala manje. Iyabanjwa Nguleshone Nayo. Singenele eminyakeni. Hayi siyabonga kakhulu. Lokhu nje siphilile mntwana baba. Sidlala amabhalisi namnanzi. Ya, kona singenile but nje ishi. Ngikumatima manje. Inkinga solutiyanza. Seyini manje ngoba singakhululeka nabantu. Ngoba indlela engiphethe ngayo umnyaka nalendlela yokuqala ngayo lena ishawadi ngidinga kakhulu. Sakwenteka uqiniso futhi. Lo muntu uthathe wethu ulahlekile manje. So uthini manje? Kunemalanga ngabonakala ungakwazi ukubona ukuthi utawudliwane do mabhalisa shotha kuphela. Unemanga wena. Hayi. Njengoba utshelile ngalelala. Kanti uyakhumbula ngayo ngeta. Ngathi into ongeluleka ngalenzalo ukuthi bona lo sesiyolo yabona intombi yakhe mawulo. Ngiyambona lo. Bakhuluma ukuthi utamdubula. Kambe usukuthini So may happen ukuthi ukidnapile so abade. Ayinganga nambala lombili uyasolisa lo. Yasolisa impela. Yasolisa impela enevele amathi usundawo lenzani. Ngoba umphiliso kayiwani mina. Hayi no vele kumatima uyabona ngalesikhathi akhuluma. Bona wathatha ngazuthi mhlawumbe uyakhuluma nje. But kwaseke uyalumela nyana. Yewena? Yes madam. Kunenjani wena? No, ngikabona tindzaba tekuthi phamba kanje. Wambalela just a week. Yeah. Sewubambeni kanyana. No, ukuthi lo diyo wagcina ngathi bekayifuna yena. Yona irati ngoba uphuma ngambe Richards Bay ngokuthi ngomnyaka wena yeli kahle yaperform sekona. Kuphi? No, umuntu khiphe out njengiva ngibeka. Ukhiphe ngale moto engasibi uhambe ngayo. No, medemphela ngizama ukuthi ngiyikhombise athi ngibhalela ngemva ukuthi siyadayiseka manje angathi kanjani. Ngathini kuwe? Ngathi bohamba ngayo. Eish. No, medembonga kumana ukuthi angibona nje ukuthi bendlela ukuthi njalo ngiyikhombise abantu babona ukuthi iyadayiseka kahle kahle. Idayiseka ini? Yini nabo ukuhlula ukuthengisa imoto ngayilethe? Andawandela ngizathatha wena masinyana ayibencane. Masinyane noma so enjoy ukuhamba ngayo. No, asengizama ukuthi singilungise masinyane bayiphole nje bafana ngihambise masinyane singabuya wona kusenza. Bona kushuthi kwalo sindike lo diyo. Hayi ngathi mina ngabe diyo uyayithatha imoto akayithatha. Ngale ya price le. Abethatha diyo kulelo. Ethatha diyo wayijabulela kakhulu ayithi drive wathi ayo into kahle. Kanti kahle interested ngesithatha ngdiyo ngoba mina ngifuna imali mina ngifuna ukuthi le moto ihambe. Wena somile kudiyo bani? Kanti ukuthi uma samba uyithengisela diyo yini? No, ukuthi sesenalo kuqala banje kujatawu tawulo masinyane. Bafuka khona afana abantu omningi ngaso kuyihala ngale ndawo. Yathi ukusebenza nawe manje. Yebo mbonani ninjani babe? Hey lilanga nje Nkosi yami lisibulele emasimini awulibalele senka. Bumbila sompashile lana yaphetha manje Nkosi yami. Ungasasho ke Nkosi yami le mingcwabo njalo nje impela sonto kuyangcwatshwa alisekho lamahhala. Babe Nkosi yami siyabona ukusihlola. Cha kulungile mphathi wami kulungile baba. Oh, Days. Ba. Unjani Vunganze? Ngiyaphila Vunganze nje. Awu siphilile mntanami. Wabuke ukhathathekile kwentekeni. Ngivelelwe inkinga. Inkinga umncane mntanami kwenteke njani?
Sengathi ufuna ukutshela sona ke Days. Ake baba. Ufuna ukutshela sokanile. Kusiyami. Ungixolelani mntana? Uthi kodwa njani? Yesikhatsini baba. Vele utshela mina ukuthi soganile mbamba. Cha singumntwana mina. Days angisiyona umhla mina. Akusho ukuthi engiganile baba. Usho ukuthini? Phela umuntu lo senza lento leyo usho ukuthi vele solungele ukuthi songasangana noma kunini. Baba bengicela ngiphe imali ngihambe ngiyothenga lezi mbuzi takho. Yini lo khuluma ngayo la uthi ufuna ngikuphi imali? Ansi nje mhlawumbe ufuna ukukhipha lesizo uyothenga amaphilisi akhipha lesizo. Cha ke baba. Iyabanjwa Nguleshone Nayo. Yeah, sekuthinta ngatini but emaqiniso lapho nina mina lengakutshela bona because sikile satibuka lenzaba letfanana nale sakusebenza akudingeki nje mntwana babo besolubhekane nale indzaba ifa lapha kulosisi lo weda kwatokutshela ukuthi kutathathe wena Manje solution yayo ngende njani? isolution Uyathi phela kade umuntu. no Ungafika mina nje ukungibona. cha ngiyakubona into lekhona yadukile kufanele ukuthi yendiwe vele uconzele emaqiniso utawathola le ungabusolo yakho babe tonza kulosisi lo akutshela lenyakanyaka No vele kufuna ngiye ngoba phela nga understand ukuthi kwente kanjani. Lapha ukuthi lo sapho utitsha nyalo kufanele washo kimi. asenive nje phela unendvodza ngoba kufanele ufuna singo Baba bashiya mina ekhaya ukuthi ngibone mina. Ngiyababona. Ngiyakhomanda ngiya-instructor. Ngase kufanele le teacher batawuthini bantu bayafika ekhaya kuba washilwa ngemini bangajeke la. ngingabakithi hayi no ayikuthi mina lengakusita ngakho vele uconzele kulosisi ngoba akusiki lokubudvodza lokusista uhle mabhanisi nyalo ngakhona sisi wakho lopheka Ngo-2020 angathi uzungiphatheleni. hayi no kuthi ngiyaxolisa mani ukuthi ungene kabi kulo Mina mnyaka sithembe kutawulunga. nekwethemba simakathe futhi kutawulunga nangaloko ukuthi nje futhi uqhubeke uthobeke utehlise noma ngabe uva ukuthi inhliti ishayele but utehlise Sokutangahlula. Hey, Awahlula nje namhla kuphela isikhathi leside solo nayo. hey buhlungu mani lenze ulahlana wathethe wena Uyawuze ufike February solo 9. yena bakithi hayi no ifa lapha kulosisi mina ngathi uvele uconza kuyo uvele umbutho utakutshela emaqiniso No imandla ngidawuwenda njalo ngidawuwenda. Tawuba buhlungu ukuthi mhlawumbe nase kangiphendula kabi ngoba nje nami lo yangikharile ngoba unesibhambo nje. unemanga uyayibona ke nje unesibamba vele kungaba semaqinisweni ukuthi umdubulile Ngisebenzisa isibhambo ngakuhlula ngemese. ngoba lendlela lo amchazela ngayo lapha vele beyisho lokho ukuthi lo sisi lwe sothiniwe ngokuthi lo thathewe abhiza aphe kuhlukubeke emadodeni Ya noma ngabazivana amanda but hayi ukuthi bese sokuba khona umuntu omkhidi ngapha konkhona. hayi no vele fanele Izimali sidlale ibhola responsibility ukuthi umnake. Wakwena lo mfana losohlekisana naye manje. Kude baba. Ayikho lento le, ayikho lento le. Yemntana, Ba. tiphathe kahle Days, ungangihlaza. Asungihlaza. Lento angiva mbamba mina, ungathi utshela mina lento le. Yebo kona ke akasekho ke uma ke mncane wakho. Kepha nje ke ngeke ube nesibisi ukutshela mina ukuthi ufuna into takho utangasense. Mina nje uthi nje ungenda silima cabanga sangiboni mina. Kwathi ngumntwana angisiwona umhla mina. Akusiko njalo baba. Kunjani? Sekula. Bantu abanye ninemkhuba nini? Ninemkhuba mina ngiyibone ngibuka yonke lento akusho ukuthi angibuka ngibuka nje ngathi anginiboni. Kanti ngifuna into esinhlaniphile. Nami ngaqala ngaba ngumntwana ngisunganga ngaba ngaka. Lobuthothana bene bendawo nje lo ngibati kahle. Uyangivatheza? Kahle baba. Manje nathi utocela mina ukuthi ngikuthengele into ento esemfuleni. Ngihlala laphi mina into leto? Ngathi ngani mina ngabe nje wena nyalo. So ubona ukuthi ingotho seyendlula indlela. So ufuna ukukhipha lesiso. Ndazi nginika le mali, hambe ngithenga lamaphilisi noma nekudokotela, ukhiphe lento le. Mina Days ngifuna ukufaka emshadweni, ngathi ukuthi ngisifaka intombi hayi into etafika isihlazi lemtini webantu.
kuthi kusuka beqhume ama-divorce sibe silazeka sibe simikisa imvelo emntwini abantu ngoba vele kade sibasaba besavuna. Sengakavuna baba. Usho ngani lokho? Usho ngani ngoba ukuthi nje yathi ukuthi kude lo takuhlola ngoba nami ngiyindoda ngikhona ukuhlola kube kusenenyoko ngabe mhlawumbe ngiyelo tangisita kuloko. Hayi mina vele ngiva kahle lendzaba lena inkinga yami nje angikholwa ngoba vele sekugcwele ubutsotsi ngihlala setinqingweni kancane kancane ngimathapha ngibheni yini lento lengalazi usuyavuka ebusuku tincingo kumbe ukuthi sele sikhule kude nalamagana amafoni bokubhala incwadi ihambe inyanga yonke ingaphendula yini lento nempucukweni inthindo tetexhumana kwakhona lo ngiyo lo monakalo lento le ngisaphela nabafana laba nyalo nje mina ngunika imali uyathatha wena uyogila imkhuba yakho ngale mali yami le ngithola kabuhlungu tesi uyabona nawe la mina ngenda ngako konke kusemandleni ukuthi silala sidlile la ekhaya sacela kuhlala la Iyabanjwa Nguleshone Nayo. Ekhaya bomkhonda omhlungwana. Sikhulekile bomkhonda. Hey, manje kubambele teacher futhi. Hey, Bambele mhlungwana. Hey ngiyaphila mhlungwana ngosami. Ngitsamenzela kuwe nje. ayisuke. Lo teacher lo bona. Ayisuke. Ngiyabona phela takho lethu. Phela ngosapha kabuka nje ngihamba nangini. Ngitsakecela kuwe manje mhlungwana ngosami. Ngithatha umtimba nje kusena. Phela besikhuluma lapha mhlungwana nkosi yami. Mayelana nale sana angithi uyakhumbula ngicela ukuthi mana ungiside ukuthi mana ngibele enkonzweni. Sengibuyele mfuna. Mkhonda nkosi yami sengibuyele mhlungwana. tshela ukuthi lento yami yasebenza Hayi nokwasebenza mhlungwana. abuya abafana bangitshela vela tamatishaya phasi Hayi no ngabonga kakhulu. hayi phasi Yabona mhlungwane angathi Mfundisi. oh Njani? yebo khona mamkhonda njani mamkhonda. Siphilile thina. Manje wathi phela imbadalo uyayati wena khona ufuna kwentele khona yini into manje ngibongele thina awesisi volume ngifisa volume lento ngafuna ukuthi ukukhulumele ebulimbe yeah fake madoda odwa mfundisi okay funeka kumele ukhulume wanzise kunabafowethu nje sobona bayehla bayenyuka yeah zabatamu nawo into le ngifuna ukendele yona mfundisi angithi wena simakhulu asekuyangena kwehla kwenyuka angena yagijima angena ngendlela esimanga nje esimanga ungethuka nje ukuthi sengimlo sakhona kunikelela bo close to 10,000 nasesontweni indzaba yakho sebayayile ngalenye indlela hey lento le ngiyifuna yini mhlongwane uyabona uma sikhulumela ngokuceba esinye isikhathi Nalokunimile nje mfundisi. asibonge mamkhonda ngosemi sibusise phela manje manje ngibeke kwesinye isikhathi wena mfundisi angakutshela ukubita ukuthi silahlekele ukuthi silahlekele sente nanetinto letingathi tisona abantu nomuva kahle ngiyakuva mfundisi ngiconze mkhonda conze ukuthi mfundisi ikhothe ikhothayo engayikhothe ikhahlele nesidzingo lesikhulu kakhulu sana
sesitho sithe semide benyanga yami ngala nedi nangithole nje usho ukuthi mina Mhlongwane angihambi nokutholela lesitho ngifuna sitho sanganisela ngathi awufuni phela bese ubuka kanjani ngathi lesifo sitho sanganisense sibita ukuthi lokuyinkinga kubita ukuthi sijutshwe aphila lo muntu lapho mfundisi ngiyakutshela siyabe sicebile mina nawe lokungedulu kwalo ngiyakuva siyabe sicebile mina nawe ngasitho sanganisense mfundisi angeke lalela angeke mina ngikuthathe wena ngufake etonweni tami wena kungisetha phela mina tinto tonke ngidatendela ngalamanye amagama uthi wena angudrebelele mfishi uthi ngandrebe imfishi ngilethe kuwo yehlisanile drebe ifishi mfundisi usingasuyidwebile umtshele ukuthi ingakuphi idlalela ngakuphi akusikone kuyidweba okay kuyelusa nje ukuthi ingakuphi okay babe okay babe Mkhonda Nkosi yami nayo imbadalo kuphela babe Mkhonda okay yini isihlobo sakho noma isihlobo sakhe sensho lo muntu ufuna besihlobo sakho angasiso isihlobo umuntu wesifazane ngifuna sitho sanganisense semuntu wesifazane yabona lo soqale kuhlakanipha nyalo awutasithola yalo lo so awuvapha so uqale kuhlakanipha awutasithola Mkhonda nombolo yami unayo awutasithola Mkhonda njengoba ulayede nombolo yami unayo ikhona Mhlongwane ikhona imali ngeke uyicethe nakunika lobe imali nomfuna kuloko wona uyangithwebela ndawo njalo Mhlongwane Nkosami base ngibaleke abanayo le komisi hey okay hayi no ngitsale kahle Mhlongwane tsale kahle Mkhonda usangikhiphi natinja takho ngibamba lo okay Mhlongwane Mfuna ntosekile mena nomntana ubona ufaka lo mntana yini ke ngapha wamqala ke bantu wakho ubhadala umzala yebo imadlana lethi disenga mara umsindelo lo mntana yathi umbusa uphuma kanjani ngamalini umzala angifuni mali yakho mina usuma lesiti sele sengiyambonga simangaze lo mgcinele wena na uzongena eminyakeni lomuthi ungena kanina ngiyabali kusho kona ukuthi umshado siyafinyelela awubuke nje leli hlashana ngathi sitawuphuma imali nje icubile ngathi ilanga liphuma isicelo simali sakho uchamuhle bheki ngosana awebheki manje awusho ukuthi wakhona ngadiscover yini lesindaba angareact kanjani amathi senzile umuntu makude mina ngifuna kungikhethela bamfo then labamfo bakhe la ngikhethela bona nasebuya la sebangehlile phinza ngisethisa ngiyangitshelile ngathi ngifuna umuntu we-choice yami so ngutholile akaphume kimi and I don't think ukuthi nayo into ngikudisappoint angathi bonke basho njalo baby mara trust me athi nje not 100%. Why not 100%? If I was saying disappointed ngempilo
Awubuke nje sengikuthengele nayo isithando sami. Ngiyalo nje so yahle. Hawu. Seyini manje baby? Baby. Ungazongithengela amabhanisi fana. Oh baby, this is what I afford. Oh, wow. Noma sema hot wings at least than this thing. Ama-hot twins uyati ukuthi besingathenga impuphu yasendlini. Oh. Impuphu. Hayi baby, phela sidla lesi-affordable. Yeah, I understand that, but you can't tell me ukuthi ungangidate awudate amabhanisi. Ngiyaxolisa phela sithando sami. Okay. But next time nje ungangidate amabhanisi. Ngiyaxolisa sithando sami, ngicela ungangabi phela baby. Angeke Njengoba bengishilo sengivele ngudisappointile, bengisola ukuthi ngingudisappoint. Yeah, ngiyabala nje namhlanje kuqala. Hawu baby, phela lokhu salokumayinasa bengingadi ukuthi amabhanisi awona. Okay. Just feed me again. Ngiyabonga sithando sami. Ngathi ilanga liphuma. Thank you so much my love. Inkosi kubusise. Sengikufida nje sesihlekile kethu. Sisongithunga. Awuthi nje ngithi ngiyabonga sithando sami. Ubo kanjani ungakashayela? Ngishaye kuphi? Phela lokho asikwenzi singakashadi sithando sami. Sathwele isizala. No, akusiso sizala baby, fanele silandzele imigomo baby, tshela mina ngingangena njani emshadweni nile ngingamadi ukuthi unjani. No baby, udangathi sesingekhathi emshadweni. Nangihluleka ke bese sekubitha thina njani divorce. Baby, ngeke sifike kuleso sigaba leso. Ingoma yami yakuthi ngiyongela. Batalba. Magela sihlonyana. Nawe ba. Ngiyabonga batalba kulisa. Elithando nangelivangeli. Ngiyabonga. Ngibone ukuthi ningakafi. Ngihlabelele ingoma yakuthi ngiyongela. uNkulunkulu asengiphe nendlebe sesilungele ukuthi bongela kwa ngalomuntu uyabonga Dali bami babe wami ngiyabonga
Bem,